Karensan san perthai ha ka Congress kala ban kala dur biang sahisian hadin balami ka kihubor ba working president ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba pencengan NCM ula ban petno na ka parti Congress ban penyeso bat ka parti BJP. Habayo ban ye keren bat president ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H pala ora penpa jing sokhya hadin ba uba PN Syiem wapet ya kathan khasi jantia barok kawai ula jak kan san na ka jingialang ka parti.